Шукар диве, сабота, шужо диве, тато диве, саранда степена, кераек, интересно анкета, шужи анкета, пиренте дикен. Шукар диве, катесиеме како бар човек, познато конобарите решутка, како барчо мателавто време, тато време, те пучавтут симити или буреко. Па буреко. Тоа е састо. А катесием амаре прале шипеа, ек познато пеачи, капучале онма, тато време сигарала, кава леля пипера патлиџајна, шипе, буреко или симити? Да, бе, каналапе само сланина, пирешки стек, после марми масе. Тоа е састо шипе. Шукар дивемо прав. Кратко пучиве. Буреко или симити? Хајде симити неко. Јогурт или ајрани? Ајран. Тоа е састо. Аке пандек дуј чавета решутка, капучале на кана е кратко прашање. Шукар диве. Буреко или симити? Симити. Ајрани или јогурти? Ајрани. Буреко или симити? Симити. Ајрани или јогурти? Опса 100, поздрав. Аке те пуче таире, да? Ки брзина? Таир, буреко или симити? Па зависи, имаме баничка будеш. Ајрани или јогурти? Ајрани. Тоа е састо. Буреко или симити? Симити. Ајрани или јогурти? Ајрани дефинитивно. Тоа е састо.